دیوان دروت و درهبات وش وجنام باتے واجہ مصطفیٰ عمرہ جان واجہ منی واجہ برات واجہ بہرام حسین بور جان اللہ تعالی سلامت فکا واجہ حمید ابا ولید گربونی جان وش و سلامت باتے وجہ ولید شما نزانت کے چپیں ما مردما وتی مول مراد و تبے نمگا گپ بے پرمات بکنے اے دستا گوشا ای دست گما گریشر آ دست گما گریشر تئی جو سشے کے پیسرا ما ساد گوشتا گو ہنی بیست گوشانو بیستا گوڑا کم ترین مردمانی ماج گما صدیگا تو مردم چو پرچے سرپد بے ای مردم درو شاہزان تا درو استاد تو ایشا ای دابا پرچے سرپد بے نگوا تئی وتی پیکر ہمیں چکا در روت کہ ما سادی نوٹا آڑے تگیں یا دیگه مردمانی ماج سادی نوٹا آدی بیستیا کے برانے گوڑ شتر کار کنا ای چونی چکی گپا نگوا خیر تو ای گپ جت تو ای گپا بجا کہ تو اسے کے ہفتہ دا شر سید سے آگا تو تپا کے نا اور ہما سیئے کہ تو اسے کے نزوراں حراباں ہما نزوریاں سیدے گا بیار امان جاگا وتی شرطری نا بیار دیما دیوانے گا ایر بکا شنسرا گپ بھی یا کتے گپانی پاسورا سے وامشے کے تو منوگر بے آگنا پا سرکن پرکن ہوپکن ہیچا نا آبار جاہیا روت سر بھی نا تو دیگه مردمی که راستی و تیچکی و زانشتی بنیاداں کے کاری کتت پدوتی راہا کشکا راستی و تیچکی گا ویل نکم بے سر پادی برنگو نا نی شما ای گپا جن گئے تو وتی ہمیں گپا ہمیں سی درصد شمہ نزدہ میں نزوری نی یک صدی ہونی یک کی ہون تو دریشی ہونی بلے تئی کر رہا گا ہاں اور ہما نزوری بیار اور نزوری جاگے شرطری بیار نوشتے ہی ہوں بکا توار بند دروش ما گپ بجا ما یک پا یک کا ایدہ دیوان تو کا دروش احزان تو گونا تی پسوا دے سلامت و وجنام بات او دیگے یا گپ پہ شمارا گوشہ گئے چاہوں والد گربونی تو بلوچی ہے وہ سید سے آگے گپا ہے بلے بیا منا دنیا ہے یک سیاہ گے انچے بیار کا صدی سادہ یہ نزوری ماننی انگریزیہ عربیہ فارسیہ اردوہ سندھیا یا دیگه سیاہگی آ صدی صد چا سیاہگی نزوریاں چا پاکے منے یا سیاہگی بگوش او آئی باریگت ما بزانا کے طرح داسترا تھا علم ہا او تو آدھگے زبان بابتا ہوں جوانی سرپدی تھی گورا ہستے او آن نزوری و جوانیاں تو شر سرپدے پذرور پدا طرح کچھ انگریزی عربی فارسی اردو سندھی ہمیشہ کے تو زانے ایشانی نزوریاں ایشان ہچ نزوری نہیں ایشانی نزوری چا سید سے آگے نزوری باز گیشترم باز یا کمو کے بھی نا مطلب پدا وش گا ایشان نزوری باز گیشترم میں سیاہ کے نزوری باز کم طرح باز نیستے بلکہ میں گورا نزوری جند او تو آگان تئی نزدہ نزوری ہستے ہمیشہ پدا بیار مطلب وش گا سی درصد تو وش نزوری گورا ہما نزوری کجام ہما نزوری بیار او آئی جاگے شرطری بیار ما بزانے کے تو شرطر نزوری ہوں درگت کا علمی زانشتی بنیاداں اور زانشتی بنیاداں آئی جاگے شرطری آرتا چو مبی کہ یک پیسسو آوتی چککو ای و دنیا ہیچ سیاہ گانا گوشتا ای یک سیاہگیت ای ڈک دیر نہ کتا نہ تازی و عربہ دیر کو نہ فارسیہ دیر کو نہ اردوہ نہ سندھیا نہ بلوچیا یہ درست ماہر لسانیات تو زبان ذات ہے نہ ذاتکار بات شما ہے کہ شما ڈک دور داتا کجا علمی دلیل شما کر رہا شما ایک چیز دور داتا وجہ نہیں نا شما سر جن گئے شما وسر وطگڑ وساچیں لاتے ہنچی چیز آتی دلا اڈکتا شما دلا بے مٹا سیاہ کے جوڑ کنا ہیچ مشکلی کاری نے ماں باندھا سیاہ کے جوڑ کت کنا بلا یہ کہے زیری ہنچو واجہ میں کیا گو مصطفیٰ عمرہ سیاہ درست اڈکتا ہر کسا دور داتے گا سیاہ کے اڈکنے ہیچ گرانی کاری نے تو اسے بلکہ مزنی کاری ان وجہ سیاہ ہر کسا اڈکا بلے عرپا کہے زیری کہے منی کہے علمی دلیل کجا چکاری یا کجا سیاہ کے صدی صد آئیے سیاہ کی نزوری مان نیا ہمیں گپا ہوں مارا بگوشو سلامت و وجنام باتیں منی واجہ منت
درو تدراهی و نیک واهگانگو روشن سرچمگ دیوان اکرندی پدا واجہیں برازت منی پلیں سمیر جان وشو وجنام باتے وشت کے دیوانہ مدن مدتیا پدش میں تواروں عشق دیوانہ بعض وشی بیت اللہ شمار سلامت بکھا بعض وشی گا پیشی کے شما بانو کارینہ جہانی ہما سیاہگ گا چار تگو آئین گپ گوش داشت گو سرپد بیتگے کہ چنچو چا راستی و تیچکیا گیسا رانا نی بانو کے گوما ما یک دو تواربند ہم را داتا او یک دو دیوانا ملوٹتا گپ پکنا بلے منی گپ حالنگا بانو کارینا نبیتا منی واہگے کہ ما ہم دیوان بے میں گپ پکنے بلے بعض وشی گپ پہ کہ شما ہمیں دعوتی سرگارو بیتگے موادی ہم سیاہگ شری سر سرپد بیتگے او سیاہ کے تچکیا اور راستیا او ہنگا انی شما ڈن ملکایت اودا ہم شما راستی و تچکی دست آرتا راستی و تچکی انچے قوت طاقتی یک انچے قدرتی کہ مردمہ دلجم کا او دلجمی ہجبر گسر بے گا مردمہ نہیں لی اور راستی و تچکی پاکے رب ہوتی جہن دے نا راستی و تچکی دست آرگا رن بیت نکا کہ یک مردم چپ چوٹیاں بزیری یہ بیت نکا ہاں ہرچ مردمی دلا یا پگرا حیالا اچو واجہ ولید گربونی ہے گا کہ ہستا مانی گو بیار دیوان دے میں ایرکانو اے دیوانا باز زانتکار شاہزانت گونا او واجہ گونا آج جو آنے انشاءاللہ پسوا دائن او پتا دیکھے ایک دزبندی میں ایک ہو کہ تو ہما سیاہ کا بگوش کے سیاہ کی نزوری مان نہیں انگریزیہ عربیہ فارسیہ اردو سندھیہ ہمیشہ اگر نزوریہ نہیں نزوریہ ہستا کجام اگر نیستنے اور چتو نیستنے اے گپا بابت ہمارا سرپدی بنا پرچی کہ مائے سیاہ کی نزوری چی آدھ کے درستن کم ترم بلوچی ہے سمیر جان لک منت تو دیوانات کو منتی توارش کو من باز وشی بھی اما شمکستر برجان بلوچ پیشن روزن سرچمه دیوان دروتو دراهی منی بوهیره استادا منی بوهیره استادا منی نیکی واهگو دروت شمارا سار باتا پیش چار چیز پہلی لوٹا کشمی دیوانا پپوری باہر زورا بلے علم چیز کی چنشان گوش دارانو بلے دل نوشتی بعد اینکه یک چیزی هم بگوشان که هم وقتی دلا بترهینا بچه منی گمان همی جوست جند رده همی جوست جند که وجه ولیدگار بونی کنگاهی ای جوست جند بنیادن رده بنیادی رده بچه تو یک مردمی ای جوست خود نکنه که تو چین چه صدی چون تو بلوچیه تو ای جوست خود کنه کسی پچه که ای یک چیز ابرمیه ای تی دستا نہیں تی گیچی نہیں کہ تو راضی بے یا کہ جوز کہ تو چوتی پتا چی چو راضی تو شر ایشی تی پتے یا تو بدلی کنے ای پیتو بدل و نبی بیلی کی شر میں بھی ای جوز بنیادہ ردیں چیک تو ابرمی چیزا جوست نکنے مردم تو ایشی لوٹے یا شر نہیں ایتی ابرمی تو چنشی دست کشید خود نکنه ایتی زبانی ای چطور بیت جست بکنه تو اگر دیگه چیزی در بگی ایچ گوڑا بگو تو ایشی تر دوست نبی آیه دوست بی واحد ایک چیز 2 بیان 3 بیان 4 بیان گوڑا مردم یکی گیچین کن واحد ایک پاکی ہمیں یکی گوڑا گیچین ہیچ نیست که تو گیچین بکنه یا مکنه شما دیگه رهبندی در بگیجی دیما بیاری و رنده بگوشی که شما پیشی رهبند شر یا شر نه بچه یک چیزی شما رو بگوشم
یہ بچے لاتی چیزاں ابرے میں حساب ہے یہ ٹگلگ نبا تو یک بلوچی گوشت نہ کنے کہ تو بلوچ تو راضی کہ تو بلوچ ہے وہ یہ دیکھ چیزی بوت نہ کن اے بلوچی یہ دیکھ ٹگلگی نیشیا یہ زبان ہم ہمیں دا بوادی کی مردم بلوچی زبانی ہم بلوچی ہیں رہبندی ہم بلوچی ہیں بلوچی ہم راگ یک رہبندی گیشتر نیست ہم یکی نہیں دیگر رہبند کچھ دیما بیاری نی 70 سال 60 سال چه سید هاشمی گوسته شما درهی همین مردمانی که گوشند ما را رهبند هست گوشند ما را رهبند هست یکی بیار کجین تی رهبند اوبسالا این چکه بلاه زانشجاهی رهبندی چیه بس همزه زبر همزه زیر همزه پیش من نزیرم هوشیاره وزیری گوڑ دیگه چی؟ دیگه آدگه همه ما عربی آبانم هوار کنم گوڑ چی پاشکا چه زبانه یا امی واجه تاج محمد بریسگین ای چی کجی ریشی رابن ایشی دیگری گو سید هاشمی رابن ایشی که همی همزه زبر زیر پیش زوری او جاش الپو پدا یا یکی هم زیری گبشه یا یکی یک تواری بلوچیا یک تواری رو تو کشه چه یک زبانیا گوری چطوری بی یا یکی زوری یا اوبسالا یه ری درکن یک تواری چه زبان بیها کشی تو این گوشه چیه تو کشته گوشی که ایشی گالان اول سر نه گوشر نیک اول سر نه تو کشیگی دیگه واجه ایوب ایشا من یک شما را گوشن شما بزانی ای همین مردم که ای گوشن که ما را رهبند هست وحدی گوشن یکی هم رهبند نیست شما یک نوشتکار نگندی که ایشانی رهبند بنویسی این واجه کار چیه کتا زبان آرتا و دوباره همه سورینوکان بندوق کتا که دراهی زبانزان جهد کنه که سورینوک کمته کار مرز کنه ای گیش کتا گا روانت ای الپ کاشی و تیا لچینی گوایی خلاص همین چی دی جهاد ایک بدلیشی که دی ما دی ته برزه کنه آنا دی دال نویسی دو تک کشی ای کجا رهبند بدلیه یا ته جاها ما ته نویسی ته برزه آنا ته نویسی ته دو نقطه برزه که ای چی دار به رهبندی تو جور کو نی تو ادراهی 60-70 سال تو چاره هر کس که ادعا بوده که من رهبندانم همی واجه که ولید گربونی بس همی شده زورتگی و همزه زبر همزه زیر همزه پیش دیگه 12 آبانی هم هوار رید که ولی ادرا هم یک بس ادراهی مردم یک چیزی یکی که همی آبان عربی مان رید چند بلوچیا و یکی همزه زبر همزه زیر همزه پیش شانی دشمنی بس گو همی دو چیزه دیگه آدھگه چیز درو برابر هم نو ای کجام بدن پدا کجام راج آدکه هر 5 سال 6 سال یک رنده وتی زبان وتی آب تگلینی یک رنده بس یک زوراکی مردمی ترکیه در آدکه وتی آبان تگلین همین یکی دیگه هیچ جای دنیا نیست ادرو چه هم اول نویسو کنده هنو هم آنکی هیچ کس هر روش ننیدی ایو جامگی نہیں شو هر روش بدلی بکنایی که من وش نبی ای وشی گپ نہیں ای آبره میں گپ میں پہل کریں سخت راج بود سلامت باتت دیوان درود
پدا پہل کنی میں امی چیز که می زبان بارا گپ کنگ لوٹا چه ما و شما البته من جن پیسر باز همی گپان دیوانه واتساپی کتا ولی من گمانه ای گپان همی واتساپی دیوانه کنگ چو باز جوان هم نه پچی که ایشی یک سوهو پوتکاری و یک مثلا تجربه و یک زان تو زانگی باید واهند به که پس زبان یک چیزی بگوشه البته منی جند هم چیزی نزانم بله به هر حال همی دیوانه کنیم دو پادا کتا ما هم عشقتا زبان جند چی زانه زبان آسمان چی نیاد که زبان هیچ زبانی چه آسمان نیاد که او ای زبان هم خدا جور نکرده این مردمانی جوڑشته انسان جوڑشته انسان هم همه وقتی ابرم حساب اشیاء جوڑ که تو چه انسان هم یکی انسانه 7000 8000 10,000 زبان هست تو اگر بیای بگوشه بچه ای زبان بوندره تو اشیاء که بزانته بگوشه اشیاء که یک کاربوجی که مردم وقتی مرادن که دیم پتیمی مردم ها درشان بکن یا وقتی مارشت درشان بکن بزن یک کاربوجی نی این کاربوج همه هر مثلا هستی هر موجودی همه وقتی تو که توان و ابرم حساب یک کاربوجی کار بندید همه دا با که من بلوچی کار بلوچی زبانا کار مرز کنم پارسی عرب بله ما درست یک چیز شریک هم انسانیت نویش ہے که پده ای زبان چون جوڑ بی ای زبان بنیادن تواران حسابه تواران حساب یعنی انسان در وحدی که نویسه گو وانگی نی گو تواران گو یکی دیگر سیادی رابطه کن نو پدا که اشیا دیما با کم و گوار و پهناتی گیش کن بزن گو دیگر مردم ها لوٹی سیادی بکن گوڑا اشی که تو همه توارانا آب پراین جوڑینی آب بزن یک نشانگی که همه توار جهگیره همی توار جهگیره بزن تو گوشه همی آی توار تو یک علیپی یک پهمی آی سر بره کله یا مثلا انگریز دو تا شهادتو که وسطی چیه بیا آی نویسی مثلا این یک نشانی بوندر چیه اساس همه تواره گوره اگر تر یک تواری ها تر آب هم هست اگر تر توار نی گوره تر آب هم نیست تر هیچ پکاری هم گو آبان نیست پچی که تو توار کشید کد نکنه تو اگر زیره ہے یا گیشین چیزی تھی یا گیشین باری تھی سرائیں تو شی باید ہے کہاں چکوپا کا کاٹام بکنے بروے نوگ هیچ آکلی مردم گیشین باری و تی کوپا کا ایر نکن همه باری زیری که آیا پکاره ای زبان هم همی دابه ای آب هم همی دابه نون تی زبان تو عین غین طاو واو ایو آو تو کشید نکنه نو تو ایشانی باره و تی کوپا کا زیره ایشان چیه کنه تو وگو ایشان گال جوڑی انت نکنه تو ای گال ای آبا کشید کت هم نکنه گورا آکلی مردم گیشیم بار زیری نی ایشان درست نکنی قایم چه سید هاشمی زانتکاری مردمی بوده 7 8 10 زبان بلد بوده پدا وقت زبان زانتی بوده زانته که آب توار جاگیره وحدی تر توارنی نزورتگی واشتگی منی آب 25 ای 12 عربی که من دوری دهم نو اما مردم که آگمان کنن که این زبان چه آسمان آد که
نواوشنا ای هدای ای سواد و هسته تر هم باید ببین نو تو هر چی وشی بابا منی ابرم دیگه چیزی آیه ابرم دیگه چیزی دیگه چیزی ای اویشی صرفت نبن نو من همیشه نزانم وقتی که تو آبیا تو کشت کت نکنه تو مبتا چی زیرگی ای 70 ساله همی یکی ادروی مردم کهانی که مدعی که ما راه بند جوڑے تا همیشه کی تو آسته آبان گیش کرد همزه زبر زیر پیش دور دید بزن یک همه یا پارسی یا اردو بزیرید شما وقت بلوچ مبید ترا و سلامت باتید جی وجہ ولید گربونی وشد کہ شما جس کو تھا کہ پرچہ الف منا یعنی نہ جنے بچا ادا کا بچیں کہ اگان تو منا الفا جنے گوڑا منے تو چیئے جنے ادا پدا من ترا جس کا نگا کہ منا آیا تو الفا جنے بلے منے آہیے تو چی جنے و دومی منا وقتی کہ تو الپے جنے ادراج کش بھی منا و ای دراج کشیں توار چیئے کہ منا وچے سبک یعنی چھ دپا سبک در کہتے ہیں منا وچے اما حمزہ کہتے ہیں زبری کہتے ہیں منا اگان تو مردما دراج کش بو مردما تو گوڑا مردم ہے چون نوشتہ کنے پدا کا پمی بھی تو وقتی وشے یکی ہے گپا جنے گوڑا مردمی بھی مردمی بزن یک مردمی یا ایک تو کسانی نے جنے مردمی مردما مردمے منا منے منی چیئے کہ یہ چیزیں کہ تو جست کنے پدا سیادی گونا کہ یہ منی گی اچھے کہ سیادی یا کہتے ہیں آئیے بزن ہما چیز سیادیہ گونا ہما مردمہ یا گونا چیزہ ترا پدر کندہ نو منا آگے تو جنے منا پدا منے تو چون نوشتہ کنے پمی آترا ای آ ای او پدا لفظانی گشینے کے ہاترا گالانی ای منہ گتگا پمی ہاترا الف نہ لگی سلامت بات جی وجہ ولید گربونی الف اگر تو منع ای بکنے منع توار دراج کش ہیں ای مانا ہما یک کے نا تو آئی پسو منا ندا کہ چون وقتی کے تو منے وقتی کے تو زیر جنے پدا ہما توار ہیں یکے نے آیا تو زبری جنے ہما توار ہیں اگر زیری جنے ہم توار ہما یکے نے منے بچا منا منے ہم یکے توار ہیں تو وقتی کی یکی الپا جنے یکی زیرہ جنے یہ وہ بتنا کہنا رہبند یکی بھی ہمشہ واجہ سید زور شاہ ہاشمیہ گوشتا یاد دفی تہا دو زبان پہم نبی بلے شما نزانا الپ توارا چون درکنے کارا ملکا یہ دراج کش بھی کسنوشی کارا مردمشن کارا ملکا توار سبک کی پمی آترا یہی چیز بننا گتگن دومی گپ تو جتا کہ واجہ گلہان نصیر منوک نہ بتا چونا یا اگر تو راج دفتر متاکاں گوشتا گوان ہے سرچمگے دیوانا تو کسیا ہما نوشتہ کن تو کا ونتا سرچمگے دیوانا واجہ امیر گلہان نصیر محمد حسین انکا واجہ سید زور شاہ ہاشمی دیگے
جوانے ادیب بلوچستان ہے سرجمے ادیب حمود ابتگن تو یہ چیز مننا ابتگن یکی آ ای او زبر زیرانی ای سرینوکانی سیادیه یا انت انت ات ای درو مننا ابتگن حمودا یہ چیز گیش گیوار ابتگن ایدا ہیچ اڑے نیستے ہیچ سلامت باد دیوان واجہ خدا بخش رئیسی گپائیں واجہ محمد پہارئی گپائیں واجہ ولید گربونی جوستیں کہ مردم یا مردمی ہمیں یکی یا پرچے جنک بھی تو مردم آئے واسطہ پرچے عالپا نظیر ہوں ماں ہمیں واسطہ کچھ واجہ زبان سانت بیگ علمی ہے نا مردم کہتے اب تشت زبان دگے بیزان تو آہنی نزوری و شرلی و جوانی سرا سرپت بھی گوڑا یہ دابیں اڑ جنجالا نکپی نی ہمیں دا بتاؤ کچھ مردم اردوشی آدم نا آدم کی اولاد آدمی کی اولاد کے لکھی گوڑا یہ ہے سیادیہ یایا اور کا آدمی کنتی اور آگاں بازے نے واسطہ اسی آدمیوں چونے آدم جدائیں میوں کو جدائیں نہ اور کا آدمیوں آدمی و آدم ہمیں دابا مردمی حبر ای جیا کے گڑسرا مردمی بزا کے اما سیادیہ یائیں کہ سیادیہ ظاہر کا کہ مردم کو مہم کرتی بزا پسی شیر بزا شیر و اشترا گوکاؤں ہاں بلے یہ شیر سیادی کو پسیں یہ سیادی یا گوشک بھی نی تاؤ ایک جوستا وکانے بلے تاؤ یہ گپا بگو تین واجہ ولید گربونی کہ شرن ہمیں شد کہ عربا زرتگو دو ہر پروا دے باں دو ہر پا یکی کنے کے واسطہ شد جنا انی تاؤ ہمیں شد دیر کتا تیکر چے دلیل ہا تو یہ مطلب چو اسے پیسو وتی چکو چا آپا چتا تی گورا یہ چیز اچھی دلیل ہا کہ یہ مننا کو مدرک تی چیاں کہ عرب زانت کارا زو فارسی گا زو اردو و سندھی و بلوچی گا زو تاؤ دور دا تاؤ ہمیں پسوا مارا ہوں مرچی بدے گوں کہ تی گورا علمی زانشتی دلیل چیاں اس شد دور دے گے کہ یہ 5-6 زبان زانتا ماہر لسانیاتا یہ تو تپاکیا زور تک تاؤ دور داتا ایک اپنے پسوا کمو بدے گوں کولی گا ماں ہوتی محنتوار میں ہم ایک تو پرچے یہ 2 شد جا گیا 2 حرف زیر کارمز کرنے کہ چو کاسنے کا سلامت بات سلامت بات ہے جی وجہ ہر چے کے رہبندہ سرپدیں بلوچی زبان تبا آزانتے ہیں کہ زبر زیر پیش یہ کجا کارمار زبان تھے یہ آڑو گیشتا گا اندرو چیز گیشتا گا رہبندہ ہیچ آڑی نیستے یہ باوستک وجہ شما کنگائے علپ جاگا یہ انچیں ہما آپ سرو کشک رندگیں گمان بوشان زبر انتوکش علپیں برحال ما بلوچی سیاہگ راست تچکیں سیاہگ منو کے او ما یہ چیزا سرپدیں ما تواریں کا نصابہ ہم سرپدیں ما زبان بلوچی تبا ہم زانے بلے بعضیں مردمی ہستے کا بلوچی زبانہ کو دیکھے زبانہ ہم گرن چکا وحدے کہ تو ہر انسان ایک وطی زبانہ کا دیکھے طبیعہ ہم گرن چکا آگوڑا بامبار رگ بھی وتی راہا گار کنچی کہ بلوچی زبان وتی یک طبع اردو ہے یک طبع انگریزی ہے وتی یک جدائیں طبع ہمیں پیما عربی یک بلاہیں جدا جدائیں طبع
نو اگر ماں وتی زبانہ کو عربیہ ہم گرنج بکنا یا گو اردو ہم گرنج بکنا کہ اردو چو نوشتہ کنک بیتا گوڑا منی زبان گاجیل بھی آور نہ بھی سروچیر بھی نو اگر ماں وتی زبان تبا سرپد مبیں گوڑا ماں آئے جاگا حمزہ یعنی زبر جاگا گوڑا آلے پا کاریں پمشا چیئے کہ ماں زبان تبا سرپد نہیں وحدی که ما تبا سرپد میں و هیچ اڑی نیستینو و جسے درابان تچ کے اگاں یکی کسی باوست کان یہ گوڑا مزا آپ سرو کشک رندگیں بلے میں ہما کے ماوانتا دربورتا مچارتا مارا ای سیاہگ توکا ہیچ نزوری گندگا نہیں میں دیدہ میں چمہ میں زانتا ہمیں چک میں زانتے ہیں بل ماں ایدہ نزوری گندگا نہیں برحال ایشیا کے توغ شگائے بالکل ردیں ماں آلے پاگو منا نوشتہ کنک ماں گوشیں ردیں سلامت بات او دومی گپ ایشیں واجہ ولید گربونی بلوچ کہ ما شمارا ایگو کہ شما وعدے شمیں نزدہ نزوری کے کارے او نزوری گوڑا آئیے شریعہ ہوں بیارے گو کہ شریع چطورنی شما علمی دانشتی بنیادہ ہما شریع جوانیہ ہوں بیارے اور دومی یا صحیح بھی گپ پیشیں کہ واجہ ماں حج نہ کتا راج دیما توتی سیاہگا بیار راجہ پا تپاکیا سجیں بلوچ راجہ تئی سیاہگ زو رند ماہیو زیریں مارا کسی ای راجہ تپاکی ارچی دانشتی بنیادہ چاری تو منی تو زیری تی شر توتی کا بیار تو ہوں راج دیما بیاری بلے دھگرے سرا عیب گیریو کے چکشی مکان کے تو یک صدی اما 99% 99 صدی آوازہ راستے تو یک چیزیا ہاں پدا 99 کنے وتی پکرو حیال تاہاو کارے پیش کنے ای تئی پکرے منی واجہ ای مائے کر رہا ای آڑو جنجال نی سیاہگا نزوری نی ما سیاہگ زورتا او تئی گراغا ہاڑو جنجال مشکل مانی توی مزیر اوشتری کے نجوکی کونڈانی کس نبوری تو آزاد منی واجہ تو ہر جولی کنے ہما ڈولا بلک نوشتہ بکن بارے بھائیو کے پدرچ میتی گپا گیشینی کہ کئے رہ بندو کئے بے رہ بندہ یہ گپا آیو کے وحد گیشینی تی عالم اچھو زانتکار کے دیوانا گوننگو یہ گپا آیو کے پدرچ دیما ایر نبی کہ واجہ ولید گربونی لندنا شو تو نیشتو بلوچ گربونا چکے شوت گوڑا زانشتا چتو ادرو ہے تو شتو بیراہیاں کا یہ گپ منی واجہ تی واسطہ ایر بھی مستر وتے تو ارچی کنے ماتر نگوشے تو ایک بلوچی ہستا مایا تی شرف و عزت واجب ہے میں سرا بلے بیراہ بندی تی گا مزدورت نہ کنی منت ہو نہ کنی وشنام بات